yatiriri Hinio yate motho wa Jamhuri ni muthenya uria ukunguyagirwo niguo kuririkana muthenya uria bururi wa Kenya wegwateire wiathi na kurekererio kuma moko-ini ma nyakeru kana watho-ini wa muthongo. Muthi uyu wakungwirwo ria mbere kana wakungwirwo ria mbere mwaka-ini wa 1964 kiharo-ini kia Uhuru Park na riria Queen wa Ngeretha aumire guku bururi-ini na ni muthi uria Kenya yanerirwo iri ta bururi kiumbe na ni rungu rwa mabururi ma Commonwealth. Mundu gwitwo ti Mwangi wa Murugi ni atuhaririirie riboti ya kugeria gutuithiraniria uhoro wigie muthi wa Jamhuri na niki gitumaga ukungwirwo o mwaka mwathani-ini wothe wa atunga kana wa atongoria aria manatungata rungu rwa giturwa kia president guku bururi-ini. Ino ni riboti ya mwanya nere haririirio ni mundu gwitwo ti Mwangi wa Murugi. Tariki 12 mweri wa Gatumu, muthi uria ukunguyagirwo bururi-ini wa Kenya arita muthenya umwe wa mithenya iria ikoragwo ari ya bata bururi-ini wa Kenya. Muthi uyu ukunguyagirwo arita muthenya uria bururi wa Kenya waniriirwo ta bururi kiumbe rungu rwa mabururi ma Commonwealth kuri mwaka-ini wa 1964. Huu ni ushindi wa kila Mwafrika, akiwa KANU akiwa KADU. Ni ushindi wa kumwezesha Mwafrika kuendesha serikali yake bila vingamizi, bila kupingwa. Na hii ndio mimi nawasihi watu wote kujua kwamba katiba ambayo sisi tumekwisha itengeza ni katiba ya kila Mwafrika, ni katiba ya serikali ya Mwafrika. Hapana katiba ya kabila hii au ya taifa hii, ni katiba ya Afrika yetu hii ya Kenya. Kuri mwaka-ini wa 1963 tariki 12 mweri wa Dithemba niguo bururi wa Kenya wegwateire wiyathi kuma kuri bururi wa Ngeretha na uria wathaga Kenya kuma mwaka wa 1920. Huu ni ushindi wa kila Mwafrika, akiwa KANU akiwa KADU. Ni ushindi wa kumwezesha Mwafrika kuendesha serikali yake bila vingamizi. Ngurutano gatagati ka muthungu na Mukenya ni ciambiriirie kwiyumiria thutha wa muthungu kuregana na unduire wa mundu muiru na witahirio wa migunda uria wacungiriire guthondekwo gwa gikundi kiria giatongoragia uregani wa wathani wa muthungu kia Mau Mau mwaka-ini wa 1950. Kurumirira uregani munene uria watongoririo ni gikundi giki kia Mau Mau, Akenya ni mahotire gukuruhanio maundu-ini ma utongoria na uteti uria wehiriire mwaka-ini wa 1960 na ugicungirira gucagurwo kwa Jomo Kenyatta ta Prime Minister wa mbere wa Kenya kuri muthi wa tariki 12 mwaka wa 1963. Hakuna mtu yeyote katika dunia ambaye anaweza kujidai kwamba sisi wananchi wa Kenya tuko katika miguu yake. Miguu kukaa katika chini ya miguu ya mtu mwingine, kupiga magoti kwa mtu mwingine au nchi nyingine, mambo hayo leo au hapo jana usiku saa 6 ili kwishe kayoyomea kabisa, tukaa huru. Kuri o muthi uyu thutha wa Jomo Kenyatta gucagurwo, bendera ya Kenya no rio yahaicirio gacumbiri ga kirima kia Mount Kenya ni muhambi irima njorua woikaine ta Kisoi Munyao. Muthi uyu wakungwirwo ria mbere mwaka-ini wa 1964 mugunda-ini wa Uhuru Gardens riria Queen Elizabeth wa keri wa Ngeretha aumire guku bururi-ini. Harambee! Tamasha
mashamba yetu harambee, na mifugo yetu harambee, na serikali yetu tukufu harambee. Ona kuri o uguo muthi uyu ndungikinyanira kuri andu amwe makiria aria ni matigari ma thirungi cia hindi ya bara ya wiyathi. Maritwa mamwe ma njamba cia wiyathi matagwetetwo. Maritwa maya ni hamwe na Mzee Jomo Kenyatta, Achieng' Oneko, Fred Kubai, Kung'u Karumba, Bill Ndalikagia na Paul Rugei, aria maikirio ngono ni murugamo wa gukararia wathani wa mungenu na makihingirwo njera-ini ya Kapenguria iria iri kaunti-ini ya Pokot ya ithwiro kwa ihinda riri. Ni muthi ukaga na icanjama ciaguo, Akenya makiukungwira na njira itiganite, ari hamwe na ikeno cia mithemba itiganite, ndumiriri cia kiuteti, hamwe na mbuto cia mbiraru ikionania uhigiriru wa wira-ini, o undu umwe na gucanjamura muingi. Handu-ini ha Muthingi TV, ngikurureria ciegie muthi wa Jamhuri riakwa ni Mwangi wa Murugi.